Okey, Assalamualaikum guys. Saya Edi dari Raiba Auto. Belakang saya ni Honda HRV model tahun 2019. Jadi sebenarnya owner datang daripada KL, pemilik dia cakap, owner cakap bawa kereta ni ada bunyi di bahagian depan sedangkan absorber depan ni baru tukar. Baru tukar berapa lama bang? Baru tukar 2 minggu guys. Baru tukar 2 minggu dia berbunyi. Jadi semua barang dah tukar. Jadi datang kat sini, dia buat appointment dengan saya. Kami masuk dekat tester mesin. Bila masuk tester mesin, you guys boleh tengok depan kiri 21, depan kanan 61, belakang kiri 25, belakang kanan 24. Yang bunyi tadi depan kanan 61. Apa hal dia 61? Okay. So bila kita buka absorber yang baca macam tu, you guys boleh tengok tekan memang lembut guys. Memang lembut. Jadi saya suspect sebab kelembutan pada absorber yang baru ditukar ini. Kita adakan ready stock. Itulah bagusnya ready stock. Kita pasang absorber ni dengan cermatnya. Kemudian dah pasang siap semua, kita masuk dekat tester mesin. So bila kita masuk tester mesin, baru kita dapat bacaan ni depan kiri 16, depan kanan 15, belakang kiri 18, belakang kanan 17. Jadi bila keadaan macam tu, baru sedap. Bila siap tadi saya tu bawa owner naik. Hilang bunyi guys, alhamdulillah. So bermaksud dia tidak melibatkan apa-apa parts yang rosak. Dia punya absorber yang ada problem walaupun baru. Jadi itulah yang saya dapat share untuk HRV 2019. Pada guys kat luar sana yang menggunakan HRV ataupun CRV, ada rasa masalah berbual, ada bunyi, jangan risau, jangan takut. Roger saya, nombor link dekat bio ataupun bawah dan ada nombor saya. Roger saya direct, insyaAllah saya setelkan. Okay, so insyaAllah kita jumpa lagi dalam video seterusnya. Yang paling penting guys, kekalkan original absorber dan Raiba Auto web. Bye bye.